He ata hāparai o tautahi nei mo te hunga porotehi. Kua kite, te kotaitanga ki ngai Māori. Kua kite tērā huatanga. He mea nui tēnei, mā tau mokopuna rā. Koinei te rangi tuawaru o te hikoi mo te tiriti. Kia tai pai atu koutou i te rangi nei. Nā reira, tēnei rā, tuahuriri mihi kau atu, mihi aroha kia koutou. Hei te pōnei, ka tae atu te hunga nei ki Pōneke, Maurunga Wakatere, me tā rātou wero nui ki te kāwanatanga. We're off to Pōneke to fight for our culture, the Indigenous rights, and to take it to Parliament and let them know that we're not going to stand for any of their nonsense. That they start respecting us and treating us properly. It represents my right to be here and my obligation, or our obligation, to honour the rights of the Indigenous people, which we haven't done. He kotahi rau tāngata kua hui mai nei ki Tuahiwi, he rangatahi mai, pakeke mai. Ko Ivan Huriwai he iwa tau noi ho te pakeke, tētahi o te tira haere. This government is trying to take bits of the tiriti out. Yeah, they're just manu here. Just letting them know. E whakapai ana neke atu i te mano tāngata ka tae atu ki te whare pāremata hei a pōpō, he oi, e whakapono ana te hunga nei ki tā rātou tū. We're not here for them to trample all over, you know, we're still here, you know, so we'll keep fighting. Yeah, and we'll keep fighting to then. Representing our whānau, and we're representing all of Māori. We've gifted a Māori for the whānau to travel with, which was Pēs Pounamu. And so ko te ingoa tērā Pounamu, ko Atawhai. And so Atawhai here will be that Māori, that ahuru mōwai, as you travel to your kaupapa. Kei roto etahi o ngā mokopuna nōko nei. Yep. You know, it's not just about Ngāi Tūāhuriri here, this is about te motu. Ka noho māua ki te kāinga, so ka aro au hoatu tētahi, ki te tiaki I o māua nei, uri nōko nei. If we could all just stay real tight with this kākoi too, we don't want to be leaving anybody behind. He kaupapa nui e haere ake nei mo te iwi Māori. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.